Kapitan Enteng! Manungay tinaurnong abingay tangkal. Ada na surok at 30,000. Wow! Mayat gayam ti agbalin nga agent tangkal. Wala ron. Ada komisyon ta. Naimbag langan. Tadamot part-time job ta. No kastoy nga wan trabaho tayo di barangay haul. Wala na narigat ti agis tambay. Tibingay mo. Ay, agyaman na kang kail. Agmirinda ta pa ijitersina ni kagawad ko anang. Sakbay nga agawid ta. Tanay, mabisina kao. Anyat gatangam, Kapitan. Kanuray si kakwarog. Gumatang kami iti dua soft drinks, ken dua balkot at tinapay kagawad ko na. Money down first, Kapitan. Danag mo kagawad. Ada kwarta mi kani kwaraw. Pudno timbagan ni Uncle Kao, kagawad. Ando ti kwarta may. Mabit lang taka utak ti bulsak. Makikitam dato kagawad. Adu matakwarta day ta, Kapitan. Sapay sagsangaribaw. Nangalaan nyo nga amangan mat no. Ay sus. Kamali ti pampanunutam. Nasaya ti nagtawudan ti kwarta nga igami kini Uncle Kao. Husto tin bagan ni kwaraw kagawad. Ada ngamin part-time job medyo ilay. Anya ngay a part-time day ta, Kapitan. Alak kwaraw, ibagam ka ni kagawad ko na. Agilaklako kami iti daga. Kan balay, kagawad. No adda mangilako iti daga na, wano balay na. Da kami tagbirok iti bayar. No magustuhan ti bayar ti upra may, adamit bingay may. Aniya? Ada ako dungo. Apay nga itakalaang Enteng. Ay, ada na panan mi ka ni kwaraw. Sa dinaw, tinapanan yaw. Di mo salud-sudin. At iti gatang mo iti katit baboy. Da. Amangan matno da kas tinagtaod ang tinggatang mo iti dayta. Saan? Danag mo na iya. Uncle Enteng, Uncle. Anya ti bagam. Anya nga Uncle, mapantamanin iti sigod apapapananta. Sana kung ngagpasada, no mapanta. Una. Saan na mabalin at di tamapan. Sayang ti bingayin ta. Una, sapay ka na yun nga da customer ta. Wat mo kwaraw. Mga numangig ni Antem. Nagadong ay bagbagan na. Pasensya ka ng Uncle. Diyak mo nga dagayam ni antibanang di taon nagtibalayaw. Apay-api na umaydak dito barangay hall, Kapitan. Ganda na patag nga ipaaramid ka, John. Anya day ta, Kapitan. Sika pa lang ti makaamo dito barangay hall yung pumpigat. Dito ti susay. Ha? Kasanungay no adda umay aklinti yaw. Sika pa lang ti makaamo ti panagrunda yaw. Sika ti mangilin. Ada pa padan mi kanikwaraw. Anya ayati pa kakumikuman nyo kini Chiptanaw. Ay, nagkadua sa lutso. Basta aramidem ti papaaramid ko. Nay, si kamot ti lumabas do ti tersenak, John. Itaman pa anasapa ka. Una, tasaan ka no nga ag-report ni Kapitan. Apay ngay, masansan metten ti panaglangan na. Wen nga raw, Kasanungay no adamang sapul ken kwa na. sakano pa lang ti sumango kadakwada, kagawad. Anya, Kapitan kaya? Isumot ti bilin na kanyak. Ala, inakaw. Siyak tinangitalkan ni Kapitan iti susi ti barangay hall. Kunak man no ag-report ka ija barangay hall ita. Ay, ada na patag apapanan mi kanikwaraw. Na. Agpaili kayo manan? Una. Anya ti aramiden nyo ijay ili, aya. Ay, ada nga ron bayar akasarita mi. Bayar? Ay, ibagak lang ti maipapan iti part-time job may kanikwaraw. Dumag ka. Agent kami kanikwaraw. Trabaho mi tagbirok iti bayar ti daga wenno balay. Ang ada ayamat daga ken balay nga ilako yaw. Tumulong kami kadagitay marigatan amang ilako iti sa nikwada. Daga wenno balay. No ada mabirukan mi abayar, di adamot komisyon mi. No tsumamba, dakil mo't ati komisyon mi. Na,
Di mo ibaga aday talatan part-time job mo tiin into naram. Ay, kasanon nga'y ti trabahom ijay barangay hall. San aparikot data? Adamot ijay ni John. Kapitan! Kapitan! Tawan ni Kapitan dito'y barangay hall na natuyang. Anya, sa dino ti ayan na. Adda na pataga na pananda kini Chip Kwarog. Naa, tunggal umayak dito'y barangay hall. Si kaakanayon ti madanon ka, John. Awan ni Kapitan. Anya ko mati ibagam kan kuha na ayan na natuyang. Mabalin mata siya ti pang ibagam. Ang mga nukabala kasulbaran. Ni Kapitan ti kayat ko ang makasarita. Awan nga rod ni Kapitan, nagpailid ah. Anya launay ayat ti subli-sublian da ijay ilay. Nalipatan ng samutan ti trabaho na dito'y barangay hall. Nay, apa yan, Marituyang? Hmm, Kasla makakaungat ka? talaga makaungungatak, marikwanang. Apa yaya, anyat na pasamak. Kasanaw, awan manon ni Kapitan ijay barangay hall. Tunggal mapanak ijay ni John ti kanayon amadanunak. Ayun, nagpaili da Kapitan kan kwarog itagsapa. Anya yatar aramiden da ijay ilay. Ada ka no mabayar a kasarita da. Bayar! Wen, taglaklako da ngamin itidagakan balay. Dakkel ka no ti porsyento no, komisyon da iti dayta. Oh, na yan. Agikat ko mga rudan a Kapitan no kastamo lang tar aramiden na. Anya ngay da ijay. Agsusweldo laang nga oray saan namat nga aramidan ti trabaho na. Nay, Marituyang, si kamot gayam ti masabat ko dito kalsada. Ay, sa dino tinaggapwam. Di ta barangay haul maray. Adda ko man napatag nga ibagakin ni Kapitan ngam saan met gayam a nag-report ita. Ay, wen. Nagpaili da ka ni Kwarog. Bagbaga man ni Kapitan Maribanang. Amangan nunalipatan nan ti responsibilidad na kas Kapitan ti barangay taya. Ay, kanayon kumot abagbagaan, Mare. Ang yung dakkel ka nung amin, ti maalala da a komisyon iti part-time job da. Nukas na nga raw. Nasaysaya atin no agikatlaangan a Kapitan. Bay Mare, kasaritak to ni Enteng. Ay, rumbang laang maray. Tano saan ngagbalbalayo? Siya kaun ti mangireklamo kan kwa na ijay munisipyaw. 22, 23, 24, 25. 25,000 tinawag ka. Ano kasta? Dakkel manin ti bingayon tanggal. Ay, wala. Bakdang nga minti nakasarita ta bayar. Ay, sigurado nga damanin inton bigat tanggal. Sigurado Iso ngagpailit tamanan inton bigat. Kwanggal. Anja akwa. Mabalin ka di nga lakon ti bingay ka. Wala, napakitin na saan. Yes! Dumanan ti kwarta kita. Saya atin tati trabaho ta kwa raw. Tapno dubli ti maala ta ako misyon inton sumarunaw. Ariglada, wanggal. Anya ti lutom apang rabyan dungaw. Ay, naimbag mo tanagawid kan Enteng. Apay ang narabyan ka. Ay inuray mi nga minti bingay mi. Ay, mangibabain ka, Enteng. Yay, tanapudot man ang ulom ako na. Amam, nasabat ko ni Marituyang itidalan. Anya kumaita. Man ano kuma? Agung unget, tatunggal mapan ka no ije barangay hall kat awan ka. Damat ni Jun. Nay, apay, Kapitan ayan ni John. Tanod. Siyak ti Kapitan. Si Kamit. Anya nga ron ti aramidam. Panagkunam ka de, amo ni John ti aramidam na ije barangay hall. Saan na balita insurok ti aramidan na? Unay kan aya Enteng. Hay, agpanunot ka man. Ay bagngag sa pamaray. Si kamot gayam, Kapitan. Naimbag laangan, tanasabat ka. Apay, maray.
Adda ko Ang makayat diretso ka di barangay hall, Mare. na. Inton kwan, saan ka man Ijay barangay hall pa lang ti papanam, Mare. Ada ni Jun, ijay. Anya, Bisi ak pa lang isuan ni Jun ti makaam mo kada kayaw. no kastamit lang. Nasaysayat lang arudan nga agikat ka, kapitan. Nangal alaamat itilaing mo. Takas tati bagam. Ha? Kasanaw, kat kasla nalipata mo ti responsibilidad mo kas kapitan. Ay, bisi ak. Apay narigat ang maawatan dito. Anggal, at umawawag kan ka. Sino nga ta? Ni kagawad ko anangaw. Baybayam. Ang mga no napatagtibaga na, Anggal. I-off mo pa lang ti cellphone ka. Ang mga nuubayan di bayar ta. Sige, hindi pa nga rudan. Kasta. Oh. Agtungpal ka iti paparamit kukan ka. Tapno dakal man ti pagbingayan ta itangal da. Wan, Anggal. Agtugaw ka nga roden. Day tansan, day kliyente. Anyati ko na ni Kapitan, kagawad. Saan na mo ta sungsungbatan ti awag ko, John? Sapay na urnungan dagiti papeles, anas ka na pirmaan na. Kasano daytan ngay? Kasapulan ka nun dagiti bumarangay dagiti papeles. Saan mo't mabalin nga i-release ka o tawan mo't pirma ni Kapitan. Sige, tapadasak manan nga awagan. Ay, agyaman na kagawad ko anang. Pakibagala ngayon, nga idisok iti lamisaan na, iti barangay hall, dagiti papeles, arumbang apirmaan na. Awan nga minlud ko, isuasaan ko maawagan ni Kapitan. Sige, syakti makaam mo, John. Awagan kan tulangan, no anya ti bagana. Anyati masapol mo, nanatuyang. Ayan nga, ay papilis nga impapirmakin ni Kapitan John. Napirmaan ka din. Saan pa'y nanatuyang? Saan pa'y mat nga imay ni Kapitan dito'y barangay hall? Anya, no kasta. Saan manan ang nag-report dito'y barangay hall? Saan nga road? Ha? Talaga mat day jaya Kapitan, ha? Anyati aramidam nanatuyang? Agreklamo ako ni ije munisipyo. Ha? Nalabosan ti kastangar aramidin na. Jesus. Kasapulak dagijay apapilays nga maging gaitasan pa'y kayam anapirmaan. Naimbag tanagawid kan Enteng. Apay dungaw. Mapan ni Marito yang ije munisipyo ita. Ano taramidan na di munisipyo? Amom, no anya ti aramidan na ijay. Pagan ano ko ma? Mapan nakaireklamo, Enteng. Na, Saan mo mat ngaming aramidan dagiti responsibilidad mo kas kapitan ti barangay tayaw? anya ti kunam? Tikunak, mapan agreklamo ni Marito yang ije munisipyo. Kat da kayo kan ni Kwarog ti mapan na ireklamo. Ay, naimbaglagan ta saan ka pa nakalugan, Maray. Anya ti aramidin nyo dito'y paradaan, Kapitan, kankwaraw. Napangasiyaw, di yun ituloy ti reklamo yaw, nanatuyang. Oray anya pa iti bagbagayaw. Agreklamo aklat, ha? Ano nga ikan ka iti kwartam? Uray siyak, mang tidakmet nanatuyang, basta saan kan nga reklamaw. Anya ti pagkitkitaan nyo kanya, rupat kwarta? Ay, ko, name your price, Maray. Tapno ibagak kada kayaw sa anak apapasuksukan. Ha? Manung aldaw nga inururay ko dahi ti apapilays, Kapitan. Ngam agpa-importante kalaunay. Basol mo matgaya, manggay. Ay, aksar din ka man. Lumay pirmak, itamit lang, Maray. Ay sanan! Isumit laang analatawan. Orayin nyo laangan no anya ti panusan ni Mayor iti kastang aramid kaw. Ay, Kapitan Enteng kenkwarog. Sana dakas ti maadaan iti part-time job. Ngam kuma, laglagi pa nyo nga adda responsibilidad yo kas kapitan ken chiftano dita barangay yo. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.